أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Yana pasal panas sengi surat makan luna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tori masen Allah Taala kuritu Nabi pasal Muhammad seribunut Muhammad sinin napa puji na punai puang Allah Taala. Puasinin nadi sekna langit pengulut Muhammad sallallahu alaihi wasallam kade umerul mukminin. Riau bakar panas jalan birna ribatur kalun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tore masen Allah Taala Nabi sallam maka de bakar temas sarang Muhammad Allah Taala. Maka de Nabi tapi itu wasal dia perlu nafang Allah Taala tempat disi sengiri alufai. Sewani lampu maduan natapai matalung nadatong ngemakpan makoe. Maliman nanya makinin nawai manan nasabar kange mapitum nakama pasilenge naya kama pasilenge ritato ngi malampe sunga imai gasalo nakama serang Allah Taala naya sabar kange ritato ngi mai gasalo na nama mijatoy nakama serang mingka ilu na patirong tandri tirong naya makoy ritato ngir babela toy sukara Allah Taala kamasrato ya Jibrailu na bacau tan rico na sebab kamasena naya makin nawai ritato ngabat ka pangkat kamasrang Israfilu naya datong ngir ritato ngi malampe sungai mega salona kamasrang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naya tempuer tatong ngi maega salonan renge malampik sungai ina di baru ngat kasalamat ya Allah Taala. Nania tape di tatong ngi sarewang ngi nani pamas boleh ya Allah Taala. Maka dai umerul mukminin kadai umerul mukminin Nabi Abu Bakar tafala birna batur kalluna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni kita roi suruh makalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nakaru di bola dan wassalam ila Allah Taala boleh di sini dan mapejak jaya di tengah lala rifal lamangi. Nai alam birna suruh makalu Nabi Taala rekuriti willah malofi. Wassalam ila kesolan nang marajaya di tengah dolangang. Maka dai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni kita roi suruh makal mo ko di bolana na rikunan pecala itang na sabak elona Allah Taala rialu petoy waramparan na ditololang na rekuriti willa mamusu di basalama ri Allah Taala pore sinin napak buno-bunoe maka deu bakar tingkalinge matu panasang kala firna suruh makal na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Riwayat boleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam musuh pada saat bilik siba baru dia sengar jalahi riwan dia senge buka dari sepulona ompona ulan ramalang dia sona senenge riwayat tunna sarae gaji barae le turupo dari langi disuruh dia Allah Taala tibi ya Quran malam dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nalakun Nabi Barailu Nabi Rasulullah ya Nabi Tamak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka dan Nabi Barailu surah Allah Taala nasurah Allah Taala TV aku raya malabbi nama tamri nasabak pamasina itu. Nabi Assalam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naya Nabi Tanala ya Quran malabbi maka dai muhallikin ru'usakum wa mukassirina la tahafun. Maka dari Nabi Muhammad majepuh wang Allah Taala suruh kitiwi ya Quran malbiye maka dari Jibrailu suruh Allah Taala dan ya nari tu al firnari lalan nari tu al Quranul Majid nelornya Allah Taala boncoh kedua maka dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Jibrailu aga nang pake narek kufur kari kallu aga to nari asungko. Maka dan ya Jibrailu surah Allah Taala dan ya komisangi pakiam menrengi sungkukmu agana indre na Jibrailu dilangi mangurud ya Allah Taala na sompani Jibrailu makre wa mailoni kallu tori masjid Muhammad
Wana karnelo na buang Allah Ta'ala makadai buang Allah Ta'ala Jibrailu kunak kalu termasuk Muhammad na karnelo ku nakada si buang Allah Ta'ala lalu di surga malang hidang ngajkatubi silampa ia makudara wana ngeburengi termasuk kusongko andrengi pakiyang nafaki narik pepurai di kalu termasuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa di hari naji barayu lau di surga nalatuk naga banna surga nak bersalan naji barayu maka assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nari bali nabi bersalan nari malaikat di dawam wangan ruan na surga maka wa alaikumussalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makutana ni malaikat emak kerani gaturi saliwang makteknya Jibrailu makadai ya Jibrailu makpari-pari ni malaikat emangan ruana babana suruh makutana ni makadai ya Jibrailu agak kata makbali ada di makada ya Jibrailu nasuruh kapuang Allah Ta'ala malang hidang ngajikatubi silampa ya makudara irwana maelo irek borasong ko andreng pakaian na termasih Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Balia dari malaikat dawang pengantuan surga makar majab kuhale Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam para fadi ala birna anak bijadari dalam surga nasabak degaga warna dia lalu patiar dalam surga agan ani sunaji Jibrailu nalo buang Allah Ta'ala maka dari buang Allah Ta'ala Jibrailu lalang tiwiran ni songkonan rengi pakaian termasuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam amin. Turun na Jibrailu narini nawe na tiwirang ni songkonan rengi pakaian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nai tanah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pakaian dari ilah yang perwero maktab pagi siana ulat Februari 10 na umpona ulan Ramalang agar itu bagas itu ni yana itu lawat kasai nasab kasiman ni pakaian magas singeri lalana alange pakaian dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nalatun naji Jibrailu riolona nabi tanabir sallallahu maka assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari bari nabi sallallahu nabi Muhammad maka waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mabali ada nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka Jibrailu ni ganak kalu ka mabali ada ni maka Jibrailu maka surona Allah Ta'ala ya nakalu kuna sabailona Allah Ta'ala di lalana kudara indara maka dan ya Jibrailu Nabi Allah Ta'ala lewu nori wakkan kuna lewu nari makkan na Jibrailu maka dan muhallikin rusa qawam qasidina la tahafun nari kuriwakan na Jibrailu na baca ni Jibrailu maka muhallikin rusa qawam qasidina la tahafun narukongi Nabi Muhammad riwakkan na Jibrailu nari kallu na Nabi Muhammad rialan na kaung alikue di 10 na umpona ulan ramala desona seninge riwatun nasrae nari kallu na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nari Jibrailu nang kamanat kau na anapo na Nabi Tarya sangi Allahu salama parang kamanan ni sahabat na yapai Abu Bakar riyatona, Umar riyatona, Utsman riyolona, Ali rimundina, parmacin naman, malai werwa na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Riyana kang alipueri sapulona umpona ulan ramala riyasona senenge ribat kunna sarana kalluna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari yang Allah Ta'ala kurito nari pasalama nang kamano para macinne wiwilwa na Nabi Muhammad nang kamanat to ni anak wijadari turu po dari langir suruh ni Allah Ta'ala pada lemalai wirwa na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kasilampa nali sima nagenomi na pada masih orang ni palelo na sebab barakat na Nabi kurito sabakna dari gaga wedua na Nabi dan nak silampan no di tanai na sebab masregana nak bicara dituru po dari langit belau pada malai barakat na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Agan ngolina Allah Ta'ala makkada alamanang ni welwana Nabi tato de masik Muhammad sallallahu alaihi wasallam napura nari kallu Nabi Muhammad Nabi lani ritu egana nampa nabi welwana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Naiya egana annak katina annan lasana annan ratuna annan sapuna annan ratuna annan pulona annan lampa sikutoro egana wicuri lagi sikutoro egana bulu-bulu na dilalana nandroalena Iya serta makna nari lorong bakalabi surat makallu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nasaba alabiran nari tu purana pawang Jibrailu Makuni rona rieloran kadece on rona surat makallu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ana sebab barakak nari tu makari Jibrailu ni gitaro surat makallu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam riak dampeng ngi dosa dari kuang Allah Taala dan sebab barakak nari tu makari Jibrailu ni kita baca surat makallu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amin Nah, pamulai pun nalat tu dicapak nari dampeng ngi dosa nari kuang Allah Taala nari kemata pemiat indanan ni atau baca ngi anreng atau mengkelingeng ni dibaca itu Maduno dosana pada tuha duno dano kaju ena tapok angin desa ngesoe nari kemata pemiat atau mengkelingeng ni dibaca Maka dari kuang Allah Ta'ala ni kita taruh surat makallu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Napa lebih majapur beringi Allah Ta'ala pamase maiga Maka dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ni gini kita bakal lebih surat makallu ko majapui ya napa lebih ni gini bakal lebih kapuang Allah Taala napa lebih ni gini bakal lebih puang Allah Taala iya nari tutau macir dalam nasuruga nama bela dirana kae maka dari barair ni gini kita bakal lebih surat makallu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Naroko ngimati batuan nataru nasimai majapur basalewa ngir kuang Allah Taala rilin olatu ya akhirat nasabab barakat nasur makallu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka Allah Taala ni gini kita taruh surat makallu Nabi Muhammad napakasing bi onrona majapur dan kira-kira iri tawallahu salai Nasabah barakat nasur makan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka dari Nabi Muhammad ni gini kita taruh ya regana simai ya regana baca puri pasal ewa ngiri Allah Taala di sini napa bunuh Assalamualaikum Allah Taala di sini napa bunuh ya rumah pijak jai Nasabah barakat na surat makallu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahu dia mesin Allah Taala tu itu dari wassalama nasabah batur marajan Allah Taala pengari malaikat dan kerja sengat tobakeng api sonang ribuang Allah Taala nasabah barakat na surat makallu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Tauri Yuriona kuang Allah Taala ia nari tu nang kerja sepam masih nasabak barakat na surat makallu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amin maka dari Nabi iko sinin nata hukum engkali ngai ma tu adakku dia ba hukum ko tahu maka itu ini sampajan 5 betul Nah, ada kalimat sahada. Nah, puasa di dalam ulan ramalan na pitaranan dia na fasu ke warang parana. Nah, pandai sebaluhu na painu tu madaka na palipa kita mabela. Nah, dulu teori gok bawang purna pomi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nareko makuniro iya nari tu umatku ya to nari tu mati uangan ruan ruan sukiama ya to nari tu to takwe maskarang linolatu akhirah nareko makuniro makku tamak ni suruh makan lu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi idznihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wa wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Sadaqallahul aliyyul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala sa'atin nasyahidi wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin.